iterambere rirambye. Icumi ya mbere urubyiruko, icumi ya mbere.
Go. Akumva umuziki gato mwe mukora mu murorosha amaguru ugiye gutya relax 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 1 2 5 7 8 mwese muriga n'abakuru banyu n'ababyeyi banyu barize ntabwo mugomba kugira disipurine nkeya sibyo waje wirukanga izi exercice ufasha kugorora ingingo kugira ngo biruhuke hanyuma usubirane hari exercice utuma udashaka kugira ikibazo cy'umubiri ntabwo rero hano ari blague mwashemo sino abayobozi bashobora kubwira abayobozi banyu cyangwa bakabafatira ikibazo cya disipurine aha ngaha mugomba kugira disipurine sibyo rumvikanye abanyeshuri abari inyuma mufite blague nyinshi okay kari gaciyeho twagiye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay twicaye nanone akaguru kamwe ikiribwe icarira ikindi giti nyumayo 1 2 3 4 ubundi hari nyuma ubu urimo kuribwa ubu urimo kugorora ingingo change twagiye gerageza ubigerageza ubutaha uzabikora 1 2 3 4 aha ngaha hagaragara umuntu wambutse umupaka 7 8 afande nibyo muhagarare
abajya mu question abagaragaye twagiye change iyi igaragaza abantu bajya mu question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change akaguru karacyariyo mu mbavu hanyuma urambura akaguru imbere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 picha exercice iracyakomeza 1 2 3 4 manuka 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 gumaho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 change twatangiye gutya fata mu mbavu amaboko yombi za muri V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zikasha iminota itanu 1 manuka umuntu ugiye kwirukanka 3 ukuboko kumwe imbere ukundi inyuma 6 7 8 9 10 twiha amashyi ntabwo duheruka ivugane karaga umutwe mu rundi ruhande karaga umutwe usa nk'umanure imbere n'inyuma 3 4 5 tuhagarara hamwe masogonora 15 imitsi wayikaraze izamuka mu mugongo okay babiri turwane urekarita amaguru urayatandukanye hanyuma mwese mugasa nk'abarimo guhenda ntabwo ari ak'inyuma ni uguhenda tumanuke kose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Revana, turacyarevana Sunika Beo Sunika Okay Même exercice Utashobora kumukomeza Tora mukurura ntabwo umusunika umukuru mukuru ahari okay twagiye 1 2 3 4 turakoze nagiye abaturage b'abantu libre attention vitesse zéro 18 0 Umurikire to Twati Okay,
Accelerate! 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 Garuka! 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 Okay. Exercício utilizar ainda. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shigigumi. Shigigumi anti abdominal. Pompage na coceira. Vamos calcular tudo, imagine. Essa é a triste. André distance. Uno obiettivo di scelta. Ok. Imarichae. Fata mano imbere. Nama ko ombi. Utahidia maguru. Jerayo. Twagiye. Ok, twongere. Bueno, tuguta. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Tudo. Zabuka. Ok, tira mais. Aproveitar. Rero nishimye kuba nahuye namwe kugira ngo uyu mwanya ntabwo wari uwinuza w'amajambo menshi de no gushimira, ariko nkabasaba cyane cyane umurenge wacu nyakubahwa ducumbikiyemo tunoze isuku. Ejo bundi nagize imana nahuye na ba minisitiri bombi, minisitiri Minaro na state minister Musaza. Tuvuye tujya minisita ajya Nyabihu, state minister tujyana Burera, ariko ibyo nabonye Burera nasaba ko tutazahura nabyo hano. Murakoze. Afande abakoze ikintu cy'isuku wavuze rwose kigira icyacu, sibyo? Abo twamanukanye n'abarutagenda imbere kajya no ku ducupa tw'amazi, sibyo? Ugatoragura ni kimwe no kugira ngo ugashyira n'ikindi, sibyo? Ukajugunya mu mashyamba, urenzamo inanga umurimbo uri umanuka mu mashyamba agiye ari uducupa tw'amazi, amashashi, bifatike kubwirira, sibyo? Hanyuma ariko no kubwira aho dukoresha wacu, yaba mu bigo by'amashuri, yaba aho dukorera, tugerageze turi rwego rwuje ibisabwa. Tumaze iminsi naho afana dufite kwipimisha indwara zitandura, ariko uko Eric yahoze abibabwira umutoza wacu, yavuga ko siporo ari kimwe mu bigabanya ziriya ndwara zitandura. Reka rero mpe umwanya titi abanza mu butumwa, hanyuma twizaho dofine. Murakoze cyane, tugire ubuzima. Ibindi ni bya bindi ngo twirinda malariya, turyama mu nzitiramubu, dutema ibihurura, ntabwo mwabishobora. Rero ntatinze, siporo ni ubuzima nk'uko abayobozi babanjirije. Siporo ni nziza, tuyigira umuco. Yewe uhagaze hano reka mbabwire gatoya, nigeze kugira ibibazo by'indwara ndabyimba. Eric arabizi, twajyaga duhurira muri siporo, ntabasha gufunga intoki, naryama simpumeka, umutima wanjye ukaravuga nk'ingoma. Njya kwivuza, bapima ibipimo byose bagasanga umutima nta kibazo ufite, ariko ikibazo cyari iki? Yaje kudakora siporo. Muganga w'umutima muri wa Faisal urumva ntari nagiye, icyo yanyandikiye yarambwiye ngo va hano
genda gukora imyitozo ngororamubiri. Abenshi tujya duhurira muri gym, nta kinini na kimwe nigezemo uretse gukora siporo. Rero siporo ni ubuzima. Hanyuma ikindi nshaka gusorezaho, muri iyi minsi hano iwacu mu karere duherereyemo cyangwa se mu murenge wacu wa Byumba twugarijwe n'indwara y'igituntu. Mudakorora nsigaye sibyo, twugarijwe n'indwara y'igituntu. Hanyuma kugira ngo tuyirinde, njyewe nawe tugomba kubigiramo uruhare dufatanije. Tuzabigenza gute? Ni ukuvuga ngo indwara y'igituntu ni indwara yandurira mu mwuka, sibyo? Ndamutse nkorora ikagenda ikicara, icyicaro cyayo cya mbere ni mu bihaha. Iyo nkoroye ngakorora ushobora guhura na Theophile nkamusuhuza nkamusigira amabeka agakomeza yakwirakwiza. Ni byiza iyo ukoroye kugira ngo utaza kuza kusuhuza afande ukamusigira amabeka. Birimo kumvikana? Ikindi cyiza, uramutse ukorora wagerageza kwambara agapfukamunwa kugira ngo ubashe kurinda abo muri kumwe, kugira ngo za beka zireke gukomeza gukwirakwira zisirikira mu kirere. Ikindi gikurikiyeho, uramutse ukorora inkorora nibura irengeje ibyumweru 2, wabasha kugira gute? Kwihutira kugera kwa muganga. Uyu munsi muri community yacu dufite abarwayi b'igituntu bageze kuri 15, kandi umurwayi umwe abasha kwanduza abantu barenga 100. Umurwayi birimo kumvikana? Rero twirinde, kuko kwirinda biruta kugira gute? Biruta kwivuza. Ikindi igihugu cyacu mu muco wo kwimakaza isuku cyaciye kunywera ku miheha, ariko uyu munsi abantu baracyasangira ku kabuni, ku ijaga, ku gikombe n'ahandi n'ahandi. Na twa tuyoga twa tundi kubabasha kutunywa natwo baragenda, sinibuka amazina yatwo, bagafata akanywa, ntabwo icyuma bakabyara, agafata akanywa yarangiza agahereza mugenzi we. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Niba ushaka kumugurira, mugurira nawe unywa kawe, kandi munywera ahantu hafunguye. Tumaze iminsi dukora inspection y'isuku tugasanga abantu barimo kunywera mu myobo, bamwitegura. Hariya ahantu barimo gupataja umwuka mpumeka n'uwawe turawusangira, kandi ntabwo uzi aho nanyuze. Birimo kumvikana? Na za resitora nuko, nugerayo gerageza urebe ahantu ugiye kurira hameze hate. Nurira ahantu hameze neza, turakomeza twigishe. Kwigisha ni uguhoraho, ariko njyewe nawe dufatanije tuzagera ku buzima bwiza. Murakoze. Mugira amahoro, ubumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa. Urubyiruko, icumbi ya mbere, murakoze cyane. Nitwa